uko Uburusiya na Ukraine bigenda birwana uko umunsi ugenda uzindukaza intambara igenda yaguka ijya mu bice bimwe bigiye bitandukanye kandi intambara itagombaga gukura ahubwo intambara agomba kugarukira hafi cyane ariko uko bugenda bucya nyamara intambara igenda urushaho gukaza umurego dore yuko igihugu cya Ukraine kugeza uyu munsi cyatatse Uburusiya ariko none n'Uburusiya nabwo bwatatse Ukraine bose bararwana bahangana ariko kimwe kiri mu kindi ikindi kiri mu kindi kugeza uyu munsi nabwo yuko igihugu cya Korea ya Ruguru cyamaze gushyira umurongo utukura nkuko nabivugiye mu biganiro byabanje byose nabwiye yuko igihugu cy'Uburusiya ndetse n'uburi murengerazuba bw'isi kibiri igihugu gifite abagifasha n'igihugu cy'Uburusiya bivugwa ko gishobora kuba gifashwa n'igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'igihugu cya Korea ya Ruguru ariko amakuru ntago yemejwe ariko hari ibyemejwe bivuga yuko bombe zakoreshejwe n'igihugu cy'Uburusiya zaguzwe mu gihugu cya Korea ya Ruguru ndetse kandi ari niza ya Korea ya Ruguru dore yuko ibyabaye igihugu cya Leta za Amerika ndetse kandi n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi naroni byakoze ubushakashatsi bikemeza ko igihugu cy'Uburusiya cyakoresheje misile karabutaka zarashwe muri Ukraine zigasenya byinshi ariko ni misile zaguzwe muri Korea ya Ruguru cyangwa se zakurewe muri Korea ya Ruguru gusa ntawe uzi neza uko zageze muri gihugu cy'Uburusiya cyangwa se niba zaraguzwe cyangwa se zarahawe nk'impano gusa byinshi biri kuvugwa yuko igihugu cya Korea ya Ruguru kiri gufasha igihugu cy'Uburusiya ndaje mbigurambure byinshi negeranyije cyaba kigiye gufasha igihugu cy'Uburusiya byeruye byose urabivugaho iki nanone rero bivuga yuko Ukraine nayo yamaze kuvuga yuko gahunda yabo ari ukugera i Moscow nta gusubira inyuma no kugera i Moscow mpaka bakuyeho Putin kubera ko ngo nibo bazengereje ngo dore ko bamaze kumwicira izina bena mbere akazina ka mutekano kamaze kuvaho uko niko yitwaga ku igihugu cyabo kitaravogerwaga ibihugu byose ko byiboneye ariko akaba bararyisi uyu munsi rero bemeje ko gahunda yabo nta gusubira inyuma no kugera i Moscow bakavanaho ubutegetsi bwa Putin ariko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze yuko nyamara bari gukora mu jisho ry'intare ushaka kuzaranya bibakozeho nyamara ibi byose n'isi nikibona ndetse kandi n'abakukurikirana hafi bira muri cya gihugu ndetse kandi bira muri Ukraine cyangwa mu Burusiya bagaragaza neza ko iyi ntambara ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya ishobora kuzana byinshi no kuzura byinshi no guteza ibyago byinshi ku isi kandi buretse kubyikuramo byazatugora ubundi mbere yuko mvuga byinshi bijyanye no kuba rero bivuga ko nyamara igihugu cya Korea ya Ruguru gifasha iki gihugu cy'Uburusiya hari inkuru igeze gusohoka ivuga yuko Loni yemeje ko Uburusiya buri gukoresha intwaro za Korea ya Ruguru nyuma y'impaka nyinshi ndende akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe gukurikiranira ishyirwa mu bikorwa by'ibihano byafatiwe ibihugu kavuze ko gafite ibimenyetso simusiga byerekana ko bimwe mu bisasu biri kuraswa mu Burusiya muri Ukraine bikuraswa n'Uburusiya muri Ukraine byakorewe muri Korea ya Ruguru akanama kandi kavuze ko ibisasu byarashwe ku itariki ya 2 Mutarama uyu mwaka bikaraswa bivuye mu Burusiya bigana mu mujyi wa Kiev byari ibisasu by'ubwoko bwa Hwasong -11 bikorerwa muri Korea ya Ruguru kandi iki gihugu kikaba kitemerewe gucuruza intwaro nuko bavuze ku rwego mpuzamahanga Uburusiya rero bwari bwarakunze guhakana amakuru avuga ko yuko bafashwa na igihugu cya Korea ya Ruguru mu kugura intwaro icyakora mwaka ushize bwari yemeje ko gukongera umubano wo kuzugwa hagati y'ibihugu byombi kugira ngo ibihugu byombi bijyane umubano ukomeye dore ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu minsi yashize yasuye igihugu cya Korea ya Ruguru mubano rero wagombaga kwibanda cyane cyane mu bya gisirikare n'ubufatanye ibihano byo kutagurisha intwaro mu mahanga byafatiwe Korea ya Ruguru muri 2006 bigendanye no kuba rero bikazwa uko imyaka ishira gusa mu minsi ishize Uburusiya bwanze guterera umwanzuro ugamije kongera igihe cy'ubugenzuzi bwa Loni kugira izo ntwaro ubu ngubu zemerewe kugurishwa hirya no hino bimaze imyaka 15 bukorwa kugira ngo bazemerere Korea ya Ruguru kujya kugurisha intwaro gukorana na Korea ya Ruguru kandi bishobora kugira izindi ngaruka zirimo no kuba Uburusiya bwafatirwa ibindi bihano ingingo yagira imbaraga mu gihe bwabuzwa gucuruza intwaro ku rwego mpuzamahanga byagira ingaruka zikomeye kuri igihugu cy'Uburusiya ariko intambara isa nkaho yamaze kwicurika ndetse kandi no guhindura isura kuko benshi bavuga yuko igihugu cya Korea ya Ruguru gifasha Uburusiya bwo byamaze gusa nkaho bijya ku karubanda kandi nta kubihakana kuko ibimenyetso biragaragara ho minsi yashize Vladimir Putin yasuye igihugu cya Korea ya Ruguru ariko nanone ibihugu by'i Burayi ndetse na Amerika niba bafasha nk'igihugu nka Ukraine ari ibihugu byinshi ni gute umunywanyi wayo Korea ya Ruguru atafasha igihugu cy'Uburusiya benshi bakurikirana hafi bya politike bavuze yuko Korea ya Ruguru yaba ifasha igihugu cy'Uburusiya byeruye ariko mu ibanga rikomeye
uko benshi baba batabizi ariko ni gute perezida w'igihugu kimwe yajya gusura ikindi kugira ngo bazure umubano wabo ndetse kandi umubano ukomeye bari baragennye imbere yuko se wa Kim Jong Un yita Imana. Uyu mwana niwe perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaheruka gusura igihugu cya Korea Ruguru. Ariko none hakibazwa gute igihugu cy'Ubushinwa n'umubano gifitanye n'ibihugu nk'Uburusiya na Korea Ruguru n'ubundi wo waba waragiye he? Abahanga bya politiki rero bemeza ko igihugu cya Korea Ruguru gifitanye umubano ukomeye n'ibihugu byombi uko ari bibiri, Korea ndetse n'Ubushinwa. Ibi rero bikaba biri ku ruhande rw'igihugu cy'Uburusiya muri ntambara ihanganyije Ukraine. Nubwo ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika bigenda byegereza gake gake igihugu cy'Ubushinwa, ariko Ubushinwa bisa nkaho ari umunywanyi ukomeye w'igihugu cy'Uburusiya. Abenshi rero batangaje yuko iyi ntambara ishobora kuzahuka cyane, dore ko Ukraine nyuma y'ikwiga by'ibitero muri gihugu mu gace ka Kursk bisa nkaho ibitero byakomeje byigira imbere mu Burusiya, abaturage b'Uburusiya bategekwa guhunga, abandi bakimurwa muri ibyo bice, ndetse kandi Ukraine nayo yategetse ko ibice byegereye aha gace ka Kursk abaturage muri Ukraine bimurwa bakavanwa, kubera ko Uburusiya nta wamenya ushobora gusanga bwigaranzuye bugasubiza inyuma umwanzi kandi uri rwo hejuru. Ariko ino ntambara kuva yatangira igihugu cya Ukraine cyatera igihugu cy'Uburusiya mu gihugu cyabo n'ibitero, nawe uravuga ndetse kandi nganatangaze ko hari abasirikare ba Ukraine baba baraguye mu rugamba cyangwa se abasirikare Ukraine baba bari gupfa. Ariko ntabwo yuko amakuru agenda atangazwa agaragaza ko abasirikare ba Ukraine kugeza uyu munsi nubwo bari guhangana n'igihugu cy'Uburusiya mu gihugu cyabo ubwabo imbere, nabo bari gukubitwa inshuro kuko ntabwo baraninga mu gace ka Kursk. Amakuru agenda atangazwa rero nanone avuga yuko Ukraine yamaze gufata umwanzuro yuko nta gusohoka mu gihugu cy'Uburusiya bazarwa kugeza bigiye imbere, kubera ko ngo badashaka ko igihugu cy'Uburusiya kizongera gutera igihugu cyabo, baragira ngo bazagire imbere bagise nkaho bashyiramo metero nyinshi ku buryo usanga bazashyira mu rukuta rubatandukanya, urukuta vuga n'urwa gisirikare, ku buryo usanga igihugu kimwe kirwana n'ikindi ariko bitegeranye cyane, ku buryo usanga barwana mu gihugu cyabo batajya mu gihugu cya Ukraine. Dore ko Ukraine kugeza uyu munsi bagize umuyonga, kandi mu minsi yashize nabwiye ko igihugu cya Ukraine cyasenye ikiraro cyo mu Burusiya. N'ibiraro bibiri ntabwo ari kimwe bikomeye byagemuraga ingabo ziri ku rugamba, nubwo igihugu cya Ukraine kiri mu burasirazuba bw'igihugu cy'Uburusiya, ariko nanone mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine naho hari ingabo z'Uburusiya. Ibi rero bikomeza guteza impaka nyinshi ku buryo usanga nk'Amerika yavuze yuko izafasha Ukraine mpaka, ariko nanone bamwe mu bayobozi ba Amerika batangiye kwinubira ugufasha igihugu cya Ukraine kubera ko bisa nkaho nta musaruro bitanga, intambara ishobora kuzarangira bagiye mu biganiro. Dore ko igihugu cy'Uburusiya cyavuze yuko nta na rimwe kizigera cyemera ibiganiro n'igihugu cya Ukraine, kubera ko ntawe ujya mu biganiro n'umwanzi, kandi byagaragaye ko ari ubushotoranyi ngo bukomeye kuba rero barateye igihugu cy'Uburusiya. Ibi rero bigenda bisubiza inyuma benshi n'ibyizere bari bafite by'uko igihugu cya Ukraine gishobora kurangira kigiye mu biganiro n'intambara igahagarara, kubera ko igihugu cy'Uburusiya cyavuze yuko kigomba kwihimura bikomeye kigasubiza inyuma umwanzi wagiteye. Ibyatutse kuri iki gitero cyarabaye rero kikajya mu Burusiya, kandi abaturage benshi baho bagahunga, abandi bagahungishwa, kandi ikindi bakangiza ibikorwa remezo. Ariko nanone igihugu cy'Uburusiya kikavuga yuko nabo bagomba kwihimura nta kujya mu biganiro. Ubwo rero abantu benshi bafite nuko igihugu cy'Uburusiya cyazakoresha intwaro zacyo kirimbuzi. Ariko nanone nkuko navuye mu kiganiro cyabanje, hari amakuru avuga yuko igihugu cya Ukraine cyabikoze kugira ngo gishotore igihugu cy'Uburusiya, harimo gikoresha intwaro kirimbuzi. Nyuma y'uko kizikoreshe rero bizagaragara ko igihugu cy'Uburusiya buri wese wo ku isi acyange ndetse kandi anakirwanye, kubera ko benshi bashyigikiye igihugu cy'Uburusiya kugeza uyu munsi mu ntambara. Usanga ibihugu byinshi bishyigikiye Uburusiya kurusha yuko byashyigikira Abanyaburayi ndetse na Ukraine na Amerika bigoranye cyane, nubwo byinshi bitabivuga, ariko usanga ibihugu byinshi bishyigikiye igihugu cy'Uburusiya. Gusa amakuru ajyanze avuga yuko Ukraine yavuze ko itazigera rimwe yomekaho ubutaka bw'igihugu cy'Uburusiya, ahubwo bagira ngo berekane ko bagomba kwemera ibiganiro ndetse kandi bahatira igihugu cy'Uburusiya kujya mu biganiro, ariko Uburusiya bwaratsembye. Ariko nanone Vladimir Putin avuga yuko kugeza uyu munsi igihugu cy'Uburusiya nubwo cyatewe, ariko ubu ngubu ari ubushotoranyi bukomeye, nubwo nta kintu kimwe aratangaza, ndetse bigaragara ko intambara uko yari imeze mu minsi yashize hari byinshi bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yuko Ukraine yaba yangijwe bikomeye, intwaro zabo zafatiriwe, ariko ntago amakuru agisohoka avuga yuko igihugu cy'Uburusiya cyafashe intwaro cyangwa se cyarasha abasirikare ba Ukraine, ahubwo amakuru yabaye menshi nuko igihugu cy'Uburusiya kiri gutakaza byinshi ndetse kandi cyatewe, ariko nyamara hari byinshi bivuga yuko biri inyuma yuko igihugu cya Ukraine nubwo bivuga ko cyatewe, ariko nyamara hari byinshi kiri gutakaza, kandi harimo n'abasirikare aribo bana b'igihugu. Ariko nanone ntabwo ari ko igihugu cya Korea Ruguru nabwo cyavuze yuko mu minsi yashize hari ubutumwa buvuga ko cyabyoreje perezida w'Uburusiya yuko bashaka kugirana amasezerano yihariye n'ugura no kugurisha intwaro hagati y'ibihugu bibiri, nubwo igihugu cy'Uburusiya ariko kizi neza ko Korea Ruguru yakumiriye kugurisha intwaro kuri mpuzamahanga, ariko Korea Ruguru hagati n'igihugu cy'Uburusiya bo ubwabo bakemera kugurisha intwaro kugira ngo bazigurane hagati yabo.
maze ubundi bakoresha intwaro za Korea ya Ruguru. Dore igihugu cy'Uburusiya bisa nkaho bavuga yuko intwaro nyinshi cyikoresha ntago zisubira mu bubiko. Ushaka kurangira rero cyitabaje igihugu cya Korea ya Ruguru kugira ngo gikoreshe intwaro zacyo, ariko ibi ngibi byavuye mu bushakashatsi bwakozwe na Loni kugira ngo ibashe kumenya neza ibisasu byatewe muri Ukraine, muri Kiev, ko byaba ari ibisasu byakorewe muri Korea ya Ruguru. Ariko ibi bishakashatsi bwerekanye ko igihugu cyakoresheje ibisasu byavuye muri Korea ya Ruguru. Ariko kibaza ukuntu igihugu cyakoresheje ibisasu kandi bitemewe, ariko byose ni bikorera mu ntambara, ni ingaruka z'intambara ariko hagati y'ibihugu byombi. Dore ko vuga ko rwose izaguka, reka gusa tumuye turinde turebe ibizavuna intambara, dore ko bavuga ko atari byiza be na gatoya. Nizere ko wakoze subscribe, niba utarakora iyikora ngo ubashe kubona amakuru agezweho kandi asesenguye kandi avuga ibintu byumvikana ariko binakoreye ubushakashatsi. Koze byiza rero, Imana ikurinde.